Dobrodošli u najnoviji video na mom YouTube kanalu. U današnjem videu, kao što vidite, igramo Roblox. Ovo je neka igrica koju sam našao, ne znam, ja mislim da bi mogla valjat. Uglavnom, šta se radi u ovoj igrici? Radi se o tome da imamo neki story na brodu. Znači, samo gledajte epizodu i skontat ćete sve. Znači, mi kao što vidite idemo vam, pratimo ovu traku logično. Znači vamo još idemo skroz do broda, onda ćemo se ukrcati na brod i na tom brodu će se dešavati svašta zanimljivo. Znači ja bi volio da idem sam, tako da, aj ovdje ćemo, da budem sam zbog videa i to kontate. Uglavnom ljudi, prije nego što počnemo, lajkajte video, subscribe-ajte se na kanal i napišite u komentarima da li želite još ovog. Znam da sam rekao snimat Poppy Playtime 3, ali imam nekih problema sa skidanjem, tako da biće, ali kasnije, mislim kasnije, nekad će biti sigurno, a sad kad, to još nisam siguran. Tako da, evo, za sad igram ovu. Moram samo smanjiti ovo da slučajno ne bi dobio copyright, pošto nisam siguran je li copyrightovana muzika. Možda vam ubacim neku muzikicu ja u pozadini, ono, kontat. Kao što vidite, mi smo na brodu, znači ovdje se slavi igra, znači ljepota od života. Sad sam ja otprilike znam što treba raditi, na primjer ima ovdje para da sakupim. Ova patkica, ona ni za što ne služi, ima igore para koje nikad ne znam kako da dobavim. Uglavnom, ja znam otprilike, ja sam ovo igru već jednom da vidim kakva je igrica vadal. I znam gdje se nalazi otprilike pare. U deskripciji ćete imati, kako se zove, sad mogu ispasti iz ovog lako. U deskripciji ćete imati kako se zove ova igrica u Robloxu, tako da. Gdje ono još ima para? Ima vam unutra, ali dole sad ne mogu ići. Šta još ima zanimljivo? Ma nema ništa, mislim više zanimljivo. Tako da. Sad moramo, ja mislim, da vidimo gdje šta ima i to tako kontate. Sad možemo unići dole da uzmemo para. I isto tako možemo pomjerati ove neke, na primjer, vaze. Evo ova nam, na primjer, daje pare. Ne daju sve pare, ali neke daju. Znači, za sad ima, evo i ova daje. Ova je baš puno dala. 3. Znači, šta još imamo? Čekajte ba. Ono tamo. Ma, vi ćete sve zašto služi. Uglavnom znam da imaju ovdje para. Ima svega. Pokupimo sve ove pare i onda, evo, mogu i ovo istrati. Evo i ovdje ima para, vidite. Znači što više para, to nama bolje, zato što će nam trebati pare kasnije. Aha, učinilo mi se da je neko tamo. Pogledaj koliko para daju ove. Evo i na stolu pare i svugdje ima para. Ja mislim da ima ispod ove vaze. A nema. Ima i ovdje baš puno, znači ima para na bacanje. Znači ima možda i ovdje. Ima. Daj ti meni para. Što više je to bolje. Znači izvinite ako čujete moj miš i tastaturu malo više nego što treba. To ću popraviti ljudi uskoro, tako da znate. Samo da ja... Znači ova igrica je da tip horora. Joj. Znači više nekako horor nego obična igrica. Vi ćete sve, samo gledajte epizodu. Vjerovatno će biti malo duža epizoda. Da imamo što sad ovaj kaže. Aha, igrat ćemo sad jednu neku igricu. Znači, pravila još ne znamo. Valjda. Aha, on će nam reći neku random stvar da nađemo i da mu donesemo. Ko prvi donese, on je pobjedio i osvaja 15, iako sam ja ovdje sam, tako da. Ja ću vjerovatno sve pare osvojiti. Imam 15, mislim imam 400 ovih, a dovoljno nam je 15 kao što vidite ovdje. Spreman, hajde. Hajde. Fork. Čekajte, ja sam malo, ovo je čudno sad. Šta je sad ovdje fork? Evo ovdje je viljuška. I tanjir, jel? Mogu sad uzeti tanjir. Ne mogu uzeti, čekajte ljudi. Šta je ovdje tanjir? Ne, kupio sam picu, potrošio sam pare. Nisam to trebao, ljudi. Ali šta mu je fork? Jel sama viljuška? Ajde da mu donesem viljušku. Vidim šta će reći na viljušku.
Evo, ja ti nosim viljušku praznu, pa ti sa njom radi šta hoš. Evo, jel tu? A trebala je samo viljuška, jesam ja smatran, a ovu picu ću čuvat za kasnije da mogu pojesti. Da ima sad. Evo vidite kako se zove igrica usput, iako će vam biti u deskripciji. Vidi, ovdje je ostalo para, vidiš ti tu. Idemo dalje. Toalet papir, znam gdje je WC, znači sigurno je dole toalet papir, znači 100% je dole toalet papir. Zato što sam malo prije bio u WC-u. A WC, kao što svi znamo, je ovdje vamo. Tako da bi ovo, ja mislim, trebalo biti veoma lagano. Evo ga. Toalet papir. Znači, lagano nam je kad smo sami, zarađujemo za sebe i tako. Neko oni igraju sa drugima, ja ću sam, meni paši. Evo ti jarane, mislim da kada ovo... sad ću ti namjerno stopiti ovaj toalet papir. Evo, stopio sam ti. Znači, dole su, u desnom donjem ćošku su, kao što vidite, pare. I da. Imamo i ove etikete crvene, ali već ćete sve zašto služi, samo pratite epizodu. Znači, hajmo ljudi, subajte se na kanal što prije da dođemo do 150 subscribera. Znači, stvarno, bili smo na 136, sad ponovo imamo 134, tako da, hajmo se vratiti na 136 na ovom videu, barem dotle, pa ćemo onda dalje na 150 kasnije. Golden tiketa, zlatna tiketa, vjerovatno je ona dole negdje, pošto ovdje neće biti sigurno. Mislim da znam. Ovo vamo desno, što vidite, nisam vam htio pokazati zato što su tu ove igre i sad je tu vjerovatno negdje možda ispod ovih neka tiketa. Evo tiketa neka. To je samo ova da možemo igrati ove igre. Evo je zlatna. Ali uspod ima lišta ispod ovih ostalih. Evo još tiketa. Ovdje ništa. Evo ovdje još ovih nekih crvenih. Ima ovdje, evo imaju još dvije. Ovdje nema. Ovdje imaju dvije. I ovdje nema. Šta se sad može igrati s ovim? 10 za palicu. Da li da kupim palicu? Hajde kupit palicu. Evo ja kupim palicu. Dobro, znači sad smo osigurali ako nas neko napadne. Imamo mi palicu, našu lijepu dobru i ona će nas zaštititi. Hajmo mi ovom odnijeti ovu zlatnu tiketu. Sad ljudi, nadam se da vam ne laguje, pošto meni ne laguje, sigurno vam kažem. Ako bude i vama lagovalo, ja vjerovatno neću objaviti video. Mislim, kada snimim epizodu, ako bude lagovala, ja je neću objaviti 100%, zato što me to nervira. Puno me to nervira. Da vidimo šta je sad, znači našli smo sve, ovo je bila zadnja stvarčica za ovog. Da idemo dalje. Šta sad? Igra neka. Ovo je između dvije vatre, ja mislim. Pa kako se to sad igra? Kako ću ja igrati između dvije vatre kad nema još niko sa mnom? Mislim da imamo problem, ljudi, neću moći. Ja mislim, prijeći igricu zato što sam sam. Ko pobjedi 15 osvoja ovih, pa kako kad nema sa druge strane niko? Pa dobro, nije nama problem napraviti timove. Ali meni problem s kim ću igrat. Evo lopta i koga sad gađam ja. Vrijeme kad je... Molim? Ja pobjedio. Vjerovatno sam ja pobjedio zato što nema onog tamo. Da, pobjedio. Vidite, ja sam crveni. I da, haj kad ova ispriča, ne moram ja se javljati, evo sama će pribaciti. I ja ovoj noći, ljudi.
mi sad vjerovatno idemo spavat. Tako da, idemo spavat. Da. Ja imam palicu ako me neko napadne, tako da... Znači, po noći je, ako ćemo realno, malo horor, ali nije puno. Znači, ovdje, šta je ovo? Pa, jao, šta ovdje? Vidite ovo? Ovdje neke iskre iz ovog zida isjevaju. Aj, moramo naći sobu i da legnemo. Hajmo na 103, pošto je ona u sredini. Ajmo spavat, evo ovdje ćemo. Spava, MC player, spava. Evo ga ljudi, 1-0 i šta se sad dešava? Šta? Nisam stigao pročitat. Spavamo. I baš je mračno. Ja ne mogu spavati, ali vidite, prepadnut sam. Kaže šta se dešava? Vidite, ovo ljudi, pogledajte samo kroz prozor kako je čudno. Znači, baš je čudno. Iskreno prestrašno. Znači, ja spavam u ovoj sobici od broda, znači, creepy previše. What is that? Šta? Šta? Šta je ovo? Ljudi. Brod, bježi na mene. Bježi. Ne mogu izaći. Šta je ovo? Mogu zagrnut pa, eto. Jao, trese se sve. Šta je sad ovo crno sve odjednom? Izađi odavde, molim te. Tako, izađi. Šta se sad dešava? Power, jel ovdje? Jest. Govori šta treba. Govori mi brzo, zadavit ću te ko kokoš. Ljudi. Jeste li vidjeli samo onaj brod? Jel oni, joj, gledajte, tam je kroz prozore. Oj, poginit ćemo. Ova epizoda će vjerovatno biti malo duža, tako da da. Mogu lući ja ovamo, ne mogu. Šta priča ovaj? Hajde bolan. Trebao bi ući vjerovatno ovamo. On će nam otvoriti ovu. I da idemo. Moramo karticu naći. Zadnji put vidio u WC-u. Give it back. Znači vjerovatno nađi na ovim ovdje. Jel ovo, molim te. Ja mislim da jest. Jest sigurno, vidite da je isto i u chatu kod njega i u mom inventoriju. Znači mi ćemo sad ući ovdje u ovu sobu. I šta onda je neki generator, jel? Možemo li ući sad unutra? Kad sam ti donio karticu da uđem unutra, što ne mogu ući? Ja ću te isto ući ovom palcom. Evo ga! Jaoj, ljudi, šta je ovo? Evo para. Prvo se pare pokupi. Najbitnije su pare, ljudi. Velika voltaža, nemoj zezati da je velika voltaža, gledaj koliko udara struja. Šta je ovo? Bed. Zašto to služi? Aj, nestani. Prođi, Amere. Ovdje moram prvo lovu uzeti jer su pare najbitnije. Šalim se, ljudi, naravno. Ovo je igrica ipak, pa kontate. Izvinite ako sam malo tiši, stvarno, znači pokušat ću pojačat da se što bolje čujem, ali ja mislim da je dovoljno, pošto ne baš... Ovo jesam mogao poginiti sad, ljudi, znači ko rasada. Jel sad ovdje prisnemo ovo,
Sad nema više struje. Jel smijem ovo dotaknuti? Smijem. Jesam sve pare pokupio, pare su najbitnije. Pokupio sam sve, imam 89 već. Šta sad? Ne stiže pročitati, nisam vidio. Šta je ovo? Čekajte ljudi, jeste vidjeli ono? Ono je bilo malo prije crno, a sad je crveno. Evo, upravo ovaj tekst iza... Čekajte, sad ga nema? Čekaj, šta ovaj sad tražiš? Šta tražiš? Šta tražiš? Jel ovdje? Šta? Pomjeram šolju. Čekaj, da zatvaram ova vrata, smetaju mi iskreno. Ne, u WC se zatvorite. Šta? Moramo u krevet nazad. Ništa, ode u krevet. Jo, ljudi. Da li da odganimo prvo? Ajde, odganit ću. U stvari neću, strašno napolju. Ništa, spavamo. Ja se iskreno nadam da će vam se svidjeti epizoda, pošto, mislim, evo ga jutro, ljudi. Koliko je lijepo kad nije više onako čudno sve. Idemo mi da doručkujemo s ovim. Šta? Pizza na meni. Zašto? Ne znam. Dobro, ne znam šta se dešava, upravo čekamo neko vrijeme. I sad možemo izaći, valjda. Jel izlazimo? Izlazimo. Sad... Šta? Neki doručak s onim, jel? Gdje je to, jel dole? Pošto sam vidio neke stolove dole. To mi se iskreno ne znam. Ovdje vjerovatno nije, zato što su ovdje, ne znam ni ja. Vidite to. Jel ovo? Vamo, ovo je vamo. Ja. Zaboravio sam, ljudi. Kako da uđem unutra? Samo ću ući, malo logično. Evo me, gdje je onaj? Gdje je onaj? Kapetana nema, ljudi. Onako pojeo kapetana možda. Ne daj Bože. Da malo još ovo pretresem, možda ima još koja na etiketa, mada ne znam zašto mi služi. Mislim sad zašto služi, pošto sam već uzeo onu palicu. Igramo video igrice sad, jel? Pa ja kako vidim ja ne mogu igrat ništa. Ovdje je bila palica, ali šta kad uđem unutra? Ne znam. Stuff only. Mogu ući, ne mogu. Šta? Šta se dešava? Ja bježim, što visoči. Moram se popiti gore. Ako se ne, možda se neko stvori sad. Amere, stani ovdje. Vi sad vjerovatno ništa ne vidite, ali ne vidim ni ja. Molim. Ko je ovaj? Šta se dešava? I jau! Ne. Imam palicu, ali ne udaram. Ne udaram zato što se ja mislim da isplati. Ovaj dio sam gledao kod jednog youtubera. Ne, penju se gore, ali ne mogu se popeti. Ništa ljudi, ja ovdje stojim ovih 50 sekundi i javljam vam se nakon ovih 50 sekundi, neću da vi gledate kako ja sam stojim ovdje i čekam da mi istekne vrijeme da me ne bi ovi ubili. Tako da 4, 3, 2, 1 i kao što vidite preživio sam ove budale. Sad šta radim? I jao je ovaj i dalje ovdje. Šta? Ne kontam ljudi, nisam neki što se tiče engleskog da vam iskreno kažem. Znači, ne daj Bože nikom kakav sam ja što se tiče engleskog. Stvarno, znači... šta sad radimo? What is happening? Prepadut. Nemoj zezare s prepadut.
Jel ovdje? Šta je ovo? Ne znam. A gdje je ta večera? Čekaj da malo pretresem. Pare! Pare mi trebaju. Mislim, ne znam zašto mi služe pare u ovoj igrici, iskreno. Ali šta treba? A nije, otvorilo se ovo. Evo našeg kapetana! Gdje si, jarane? Ali ja ću ipak jest svoju picu. Ne treba meni to tvoje. Ne tako. Hvala tebi, ali ja ću svoju picu. Ne treba meni, vidim ja ima i piletine, ima svega. Ma ništa meni ne treba. Čekaj, šta ti Ivan sad govoriš? A šta je ovo? Ne znam. Ovo je meni baš čudan lik, ljudi, pogledajte ga. Ja mislim da će on nama nešto uraditi, iskreno. A šta ja mogu s ovom koskom? Ima ona cuku. Pusti sad cuku. Hvala tebi, ali ja to ne jedem, šta god bilo. Znači ja ću svoju picu ipak. Hvala tebi. Tako. A šta mu znači golden necklace? Necklace, ne znam. Šta sad tu? Zašto ovaj batak već malo pojedan? Ne znam. Vajta sekundu. Sačekaj sekundu. A šta mi sad pričamo? Šta? Ljudi sve postaje tamno. Šta se dešava? Gdje sam? What? Što sam u zatvoru? Znao sam da onaj kapetan ne valja. Znao sam da će mi nešto uraditi. Šta ja sad s tobom pričam? A ne! Ovo je taj kapetan. Kako se me... Ne kontam ja ništa ovdje. Ja ovdje ništa ne kontam. Ko je sad ovaj ovdje? Ne znam. Tako da evo pričamo sad sa njim. Kad se mi ispričamo, javljam vam se, tako da, da. A ljudi, on nam je sad dao ovaj stik sa kojim ćemo mi dohvat ovaj vama ključ. Ali kako? Evo ga, dohvatio sam i sad ovdje ubravi i sad otvaraj. Otvaraj. Ajde dok se oni ispričaju. Logično, malo logično. Hajde, otvori ba. Nešto ja ću na šolji sjeti dok ti pričaš. Aha, otvorio. Pronađi plavi ključ. Evo ga plavi ključ. Pa kako da... mogu li izvati možda ključ iz ovih vrata? Pa da stavim u ona, ali izgleda da ne mogu. Znači sve su zaključana. Osim, jedino su ova otvorena. Tako da, da. Ventilacija. Može se ući u ventilaciju, jel ti mene zezaš? Evo ga. Znači uzvoja ključ. Mogu li uzeti ključ? Čekajte, gdje je nesto ključ? Aha, otvorio sam. Ajde. Šta? Ljudi, pogledajte para. Kako sam ovdje uspio doći? Samo sam skakao kroz ventilaciju, doslovno. I iza slike je čak bilo, zato što sam je protresao. Sad ne mogu se ni popiti gore. Nešto imamo, šta sad treba? Aha. I jao, ljudi. Opet ovaj kretin. Šta hoš od nas više? Pusti nas. I jao, ljudi, puće. Puće. Teče voda, šta? Mogu li proći tamo? Gdje da idem? Šta treba? Šta? 4 dugmeta. Gdje su ćela 4 dugmeta? Ne mogu vam proći uopšte. Oj, ovi me ganjaju. Jel ovo dugme? Molim te da ovo dugme. Jes dugme. Aj. Evo vidim i vamo da je jedna svjetlica. Znači 2. Aj, evo ga i ovdje jedna. 3. Bjež. I gdje. Evo ga, vam, skroz vam. Ja mislim da bi mogli uspjeti ovu. Evo ga, sve 4 sam kliknuo i šta sad? Evo, vrata se otvorila. Joj, poplavlja ljudi, poplava.
Evo ovog. Da, Jara, ne govori šta da radimo. Hajde, brzo. Aha, dobro, sad će nas pribaciti, neće vjerovatno. Šta je sad ovo? Gdje smo mi, druže? Drugare, gdje mi reci gdje smo mi, ali ja ipak ovo pretretam za pare. Šta je sad ovo? Kamere, znači ovo je vozi. Dobro, i šta s njim? Pusti me da idem gore. Sad znam što trebam raditi. Moram ići kod kapetana, uzeti onaj crveni ključ. I opet se vratiti ovdje najvjerovatnije. Evo, pustio me. Znači idemo gore. Sva sreća, ja mislim da znam tačno gdje je on. Znači on je skroz gore mislim na ovom sad spratu na koji ćemo se popet. Sad lijevo, ja mislim da je ovdje. Pogledajte svakdje voda teče. Evo ga ovdje od kapetana kabina. Evo mene došao. I šta sad, daj mi ključ. Daj mi ključ. Dok se oni ispričaju, Maja, samo vi pričajte. Pogledajte ovo, ljudi. Crvena tačka na ovom ovdje, šta to znači? Inače sve se trese. Zato što... Vjerovatno, ne znam, zato što to nemo, eto što se trese. A ova i dalje vozi, normalno. Ljudi, u veliki... šta je ovo? Ovo mi treba, dobro. To kliknuo i mogu sad uzeti ključ. Daj mi ključ da uzmem. Imam 10 sekundi. Zašto imam 10 sekundi? Valjda da ovo odgovorim. Najvjerovatnije da je tu. Molim te da je tu. Evo sad mogu uzeti. Daj mi ključ. Zašto ne mogu uzeti ključ? Evo, uzeo sam ključ. I sad da li mogu uzeti ovaj pajser? Mogu uzeti pajser, ma to. Šta još ima ovdje? Mogu uzeti ovo, ne mogu. Zašto ovo pretražujem? Dok to nemo. I ovo i dalje ide sa brodom, logično. A kako gore voda teče ako je voda na nižem nivou? Neću puno da pitam, ipak je ovo Roblox, ljudi, tako da znate. Ja sad idem kod ovog, on se nalazi skroz, ja mislim, vamo. Ovdje je staff only, vidite, to je taj donji dio. Ovo je potonuo frajer ovdje, ali evo ti ključ. I zašto ti ovdje vrata, jel? To. Šta mi sad, otvorio sam vrata. Šta sad radim? Ne znam. I ja mislim da ćemo morati da tučemo. Mogu sad popet sam gore dok će li biti neko vrijeme ili šta. Ako bude vrijeme bit će dobro, ako ne bude, ako ih bude morao tući, onda mogu poginuti lako zato što sam sam. Moram prste ispucati, ljudi, čujte, ja se nadam da ćete čuti. Ispucao sam prste, sad bi mogli da krenemo. Šta sad, znači... moramo preživjeti ove, jel ih tučem? 4 sekundi imamo, zašto? Tuci đubrat, udari, oj, ubće me, ne znam koliko helta je, aha, vidim gore. Ubij đubre, ubij đubrat, tuci ih, tako, ima, sva sreća sam kupio u palcu, vidite da služi. Ubijaj, ubće me, vidite, imam pola helta. Mislim da sam jednog istuku, to, doći ti meni vam, I ja ovo poginut ću, imam jako malo helpa, ljudi, ništa, ja se samo bježim ovdje okolo dok ne prođe vrijeme, nadam se da ćemo preživjeti kada ovo vrijeme prođe. Evo ga još jedan pajser, čekaj, mogu li njega pajserom razvaliti? Šta sad? Aha, preživio sam ovu. Šta sad radimo? Joj, moram ovog ubiti, joj. Gotov sam ja, ljudi. Gotov sam ja. Nema od mene ništa, zato što ovaj može ufati. Op, ubi, moram ga ubiti. Znači, izvinite ako čujete moj miš više nego što treba, zato što... Aj, ljudi, pogledajte mi health samo. Ubi ga. Ali kako ovako brzo? Ljudi, aj.
Nemoj, molim te me ubiti, ne mogu ga ubiti ja sam, zato što igram sam, ljudi. To je veliki problem. Ali ne može ni od mene. Mislim, najvjerovatnije. Ubijam ja njega pomalo, ja sam pola mu skinuo healtha, ali on je meni, boga mi, pofina. Znači, tučem ga pajstrom, kontam da je jači nego... Poginuo sam. Ništa, ljudi. Nažalost, niste mogli da vidite drugi dio. Mislim, posle ovog šta bi se dešavalo. Uglavnom, znači, ja ponovo neću sigurno, zato što epizoda već predugo traje. Tako da, mi se vidimo u sljedećoj, vi lajkajte video, pretplatite se na kanal. I da, hajmo što prije do 150 subscribera i vidimo se. Ćao!